Na Švetočnej akademiji učestvovali recitatorki i štrednjoškolki, kotri po ruski i po serbski recitovali poemu Maceri Ruskinji, hor Ruski Zarji, orkester Hodoba i prijatelje, pijanistka Milda Želem Kuzminac, recitatorka i maljarka Jasna Arbanas i velji drugi. Programu i toho roku prikrašeli dzeci, kotri u Srimskej Mitrovici uča ruski jazik. Gostci na tohoročnej programi boli členi folklorного ansambla Kud Jakim Hardi z Petrovcov z Horvatskej. Še máme dať sporektane, ali veliki problem sme mali za prostor, znači vidite, že je stredanješka, znači toto nam bol problem, vekši problem nam boli hosті. Po slovoh našej sobešednici u pitanju bol neodvitujući termin otrimuvanja švetočnosci. Programu organizovala područna kancelarija Nacionalnog sovitu Rusnacov u Mitrovici, a potrimal Zavod za kulturu vojvođanskih Rusnacov Sirmijum Art, Teatar Dobrica Milutinović i Horod Srimska Mitrovica.